Abashuubuzi bo mu katale ka KAGADI Dairy Market bebembirwe na chairman wabo Edison Mbabazi barijire bayetomboitira bebembezi ba Town Council ya KAGADI ahubwo kugumizamu kubesiza na mnonga hanshonga zo kutereza kataraka. Bisanzura bwe kugwe tukusaraho kwirukirana. Titwine meisi. Turimo muntu tubona twina abana nzura bwe kugwa tukusaraho kwirukana abana ni hapo. Ateri nungi nayo akatale no karora kano akatale tukariko muntu kumugumiriza muno habo kuba ntugumisiriza twakwetukire tugenzire baitu tukagumisiriza mu katale muno. Abandi benda government n'abebembezi ba Town Council ya KAGADI okubombekera akatale nikwe nabo babase kukorera mu mbera nungi kandi bashashure emishoro kurungi. Akatale kalima kubombekebwa meya akalemereki apa oli ebyo nibyo tukwetanga batukole mu katale byo buchafuingwe mu katale enkura natero mu katale hano kuli kuba kusiga twasoke emidara yaitu tukasanga abasuma batuyibire tukateka mu abalizi ngo bakulinda no kubakora tutuguro oli bakutuyibire emidara abasuma bayibire muno. Edison Mbabazi chairman wa katale ka KAGADI Dairy Market nagira ngu Town Council ekabaraganiso kutamashanyarazi mu katale tikirakozwe kandi ngo abashubuzi batahabukire kare habwo mwirima twina masanyarazi basaba Town Council baitu inentegeka niko yatumirizi nenda kutera mu kikondo kya masanyarazi funehe tara abantu bakole bakiyo saha nkayindi bakwesa eka sazi nututimba saa 12 saa hemu habwe Embeera yokutabana tara twina masanyarazi mpaka wababiro wina abani 10 mutwa bitu tukurore habwake nibazituha mukandi hatine kiba kutuongera nito nikugura bitusobira ebintu byetanzura bwe kugwa bikusisikarira kimu baitu challenge kyaro eri ngoto na mbere tuine aba self help nibo bakama abitake bonze boha nagumza mwagira ngu embera y'akatale nibajimanya kandi ngutere nungi bitu kandi yagumya abashubuzi okuba bo kugumisiriza we Town Council eriyo netaho buryo kureba ngo akatale akayombekwa baitu KAGADI Town Council hali ekitumuruka tuine plan yemazira kutekanizibwa okulora ngo akatale akayombekwa kandi akatale kuruge nyuma tukentubagambira ntujja kukolesa kitweta PPP Public Private Partnership. Akatale ka KAGADI Dairy Market nuko kari kuguze byo kurya kandi kahereza abantu bingi okuruga mu Town Council na heru bitu kandi abashubuzi nibagira ngo embere yibarumo nebasa kwija kubajemesereza okuruga mu bushubuzi. Gashaka Thomas tumwebaze.